Shalom once again bakunzi wa Joyful TV muraho mumeze neza twizere ko muri amahoro mushima n'Imana turi mu kwezi kwa 11 umwaka uri hafi kurangira amezi 11 umaze muri uno mwaka ndizera ko ukwiye gushima niba ukiri muzima konge kubaha ikaze mumeze neza ni the MC ni intore kuri MIC nubundi nka wa musore witabye Imana nubwo bamwe batavyemera ariko Ben aravyemera we ya nkuko bisanzwe umutumirwa udasanzwe bwa mbere kuri Joyful TV Entertainment umuramyi Manirakiza Benjamin cyangwa se Binyamini mu kinyamurenge cavure ikaze brother ya murakoze cyane Joy umeze neza ya ndamahoro ndashimana nubwo wanze ko twicarana eka zakwicaza mu bukwe nabaye pare kandi ubitunganye vuba kabisa amakuru y'iminsi shana amahoro ndashimana shimye no kubabona kandi twagusuye muhira munsi y'igiti mtangiye mvuga ni amezi cyangwa se mu kwezi kwa 11 umuntu agihari ahumeka we bivuze iki kuri wowe ugejeje mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2020 ibaze ukiyumva gusa 2000 kera tukicuva ngo 2000 none umwe tukaba turi muri 2020 bivuze iki kuri wowe nishimwe ringana gute so ni ikintu gikomeye kuri nje amezi 11 ni menshi ntushobora kuvyibaza ibintu umuntu yaraciyemwo byo nyine kugira ngo umara amezi 6 nukuvuga ngo igice cy'umwaka aba ari ikintu gikomeye cyane so kubona tugeje uyu mwaka wabaye mu bintu byinshi ibintu bitandukanye tukaba tugeje amasaha no ku kwezi kwa 11 ibintu byo gushimira Imana kabisa ko no kuba tugihumeka umwuka w'abazima ni ikintu ciza nakuvuza ariko wenda aho barukundi ushaka kwivuga ntakuvuza ndakeka ruko kose nyuma yo kuba witwa Ben kaburi umuramyi ndizera ko nagerageje n'umukozi w'Imana mvuze ko abantu bakuzi mu uramya uhimbaza Imana mu buryo bubiri uririmba ndetse unavuza ingoma mu kuririmba wenda simvuge mu kuvuza ingoma mu kuririmba ukeka ko abantu baba bakuzi cyane barakumenye kuyihe ndirimbo indirimbo abantu benshi bashobora kuba baramenyeho indirimbo nakoze ndibaza ya mbere nise ngo namenye kuri umwizerwa nakoranye na Aline Binturi muri Alarm Ministries so niyo ndirimbo abantu benshi bashobora kuba baramenyeho ya mbere izindi barazizi na session ya worship mazigiye nkora niyo ni nayo abantu benshi bashobora kuba bariko barambona mu minsi yego noneho abantu bakuzi kuri ya ndirimbo reka bamenye ko ari wewe kugira ntabagira ngo nabazaniye ubundi muntu nabashishuriye reka bumve ko ari wewe namenye kuri umwizerwa muri byose Imana yanjye mu bicu binyingiriza ubwiza n'agakiza kawe ntibizambuza gutegereza ubutabazi buvi wawe kuko ukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose ibaze rero ni Ben turi kumwe murumvise ko ari we abakekeranya barazumvise ko ari bo impano yawe kariyere yawe yo gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana noneho ikintu gitangaje nuko uri umuworshiper ugasura noneho ukaba n'umumizi noneho ukavuza n'ingoma nije ndumva ari ibintu nyine bitangaje ukuntu kubera ko ni bakeya amaze kubona wenda hari ukuntu umuntu ashaka kuririmba azivuza buke be nabone ubusanzwe nyine bashaka kumwifashisha wenda nta wundi uvuza uhari ariko wewe nyine uri professional rero biriya bintu kariya yo wayitangiye ryari ese umuziki uba winjiyemo gute uducire ku mayange mugani wa bintu ari ikintu abantu basigaye bavuga cyane ngo nabitangiye nk'umwana muto nkumva ndasetse ariko nanjye nabitangiye ndi umwana muto maze imyaka hafi
cha mirongo nka 200 nta mirongo nuvuga ngo mirongo abantu bari bazi bifite y'amavuko ni myinshi gusa nuko nyene tutopfa kwivuga ariko ni myinshi so hashize imyaka myinshi natanguriye muri Sunday school ndumwana muto ntangura navugirizaga korali y'abana ingoma y'uruhu mu kirundi bavuga ngo ni rushato so mu nyuma ndakura nza kuba muri life center so life center mu mwaka wa 2012 na gatatu nibwo Appolinaire yamagaye muri shemiza igikorera muri life center hanyuma arambira akeneye ko joining a team ngatangura kuvuza ingoma kuko deja namaze kugira agatushe k'ingoma so Appolinaire aramagara nda joining a team maze ku joining a team usibye gusa nivyo nararirimbaga no muri Sunday school and then nkanaririmba so biza kugenda uko gushika uyu munsi mbese mbivuze mu ncamake y'urugendo aho uko byagenze kugira ngo amavu n'amavuko yo kukuramya niki natama yo kuvuza ingoma niho byavuye ku joininga team ya Shemeza Music wayijoininze nk'umuntu ugiye kwiga cyangwa deja nk'umuntu umaze kwiga ugiye gukora kuvuza ndavuga kuvuza ingoma en fait ukuntu byagendaga muri life center kugira ngo winjire muri worship team ya life center ndakeka n'ubu ngubu niko bimeze habaga ntuze guselectiona abantu bakavuga ngo dukenera abantu baza kuririmba abantu ba musiciens so bakiyandikisha bagakora ama test so nje ama test ntaho nigeze nkora ahubwo baramagaye barambwiye ati ingo winjire muri worship team tanga uruvuze ko nashitse ninjira direct muri worship team sinigeze nkora test sinigeze en fait bakora test bagaselectiona abantu bakiya nka 30 bakamara umwaka wose bariko babigisha ariko nje nashitse direct ninjira muri team ariko nuko nari umwana muri eglise babona uburyo nakora uburyo navuza uburyo naririmba so naraho hafi ntabwo bari ndagushakisha ngo bige yego kuvuza ingoma ko bisaba kwiga wenda impano yo kuririmba turayidevelopa ariko yo turayivukana ukavukana ijwi ryiza and then sorry bakagutoza ukarigororoka rikamera neza kuvuza ingoma byo wari wabyize cyangwa nani kurya nyine abana bideburiye ukuntu nyine bakaba ukabugiraho akanosyo gatoya ko kuvuza nari umuguruguru nakunda guhonda cyane no mu rugo ndibuka ko nabyo babimenye ko ari umuguruguru nari umuguruguru mu buryo bwo guhonda bwo kugora ababyeyi bwo guhonda ibintu mu rugo iki ugasanga twicaye ku meza ugasanga ndi kuvuza ugasanga ndi ku meza naguze ugasanga ndi kuvuza ibintu ugasanga muze yaranshashe kuri gute abaye gute so biza rero bigenda biduga uko hanyuma naje kugira abana twajyanaga ico gihe umwe ari no muri Canada umurundi yitwa Arno so umwana niwe waruziho ingoma gato kundusha then ngenda mwigiraho ari no muri team ya Christian Kibamba amarero mpita ndakomereza aho ngaho ndigiraho mfata nyine utuntu dukeya ndabandanya umva wafashe twibanze nafashe twibanze kuvuga ngo ndicaye hari umuntu wanyigishije ingoma gutya ngo bavuza gutya bagiye kubesha narebaga nakunda kugenda muri Louange vendredi live center gitangura mu Nyakabiga yego hari ahantu nyine wicaraga ureba ingoma hari umutipe wavuzaga ingoma ubu ngo ari muri Hollande yitwaga Claude hari ukuntu ari kuvuza nashika mu rugo twave muri Louange vendredi bakubita imeza samedi negeranyaga ibikopo ibiki acashira ari mu rupango tangura gutora kuvuza mu nyuma rero biza kuba ibindi so kugeza uyu munsi noneho uva kuri iyo etape yo kuvuza utwo bagushize muri team
noneho bahise bakomerezaho kugutoza kugira ngo noneho ubikore kinyamwuga. Ngeze muri worship team so twagize ibihe byiza byo ku Appolinaire yatwigishije cyane uburyo bavuza, uburyo bitwara kuri stage. Mbona nje nabitwaraga no kuririmba, narakunda kumva uburyo bagenda bayobora, uburyo abantu baboshipinga, ukuntu waranja musique. So narakunda kuraba ico gitwe turi kumwe na ba David uri muri Australia, Appolinaire, ba Kevin ari mu Rwanda ubu nawe. So yari team twarigaga. So naho rero muri Shemeza naje gufata umwanya muri no kwiga. Ni naho cyane mbona ko nakuriye rero ubumenyi kwiga niho nigiye. Yego. Urakomeza uba uri uyu munsi. Dusimbye kubera ko ni parcours ndende, urumva ntitwokwama tugenda etape ngo tubimare. Uyu munsi iyo ushitse muri eglise bakwakira nk'umuntu ukora iki muri eglise? So maze hafi imyaka 6 yego ntari muri worship team. En fait naje naratangiye na carrière solo yanje. Bon sino yita muri carrière solo ahubwo ni ministère Imana ashize muri nde natangije yo gukora zimwe mu ndirimbo zanje cyangwa se ministère kuvuga ubutumwa nka Ben hari muri team cyangwa tutari kumwe n'abandi bantu. So naje ku muri warumbaje ikibazo cyuko muri eglise nza kubera ko narimvuze uvuza ingoma uraririmba. Iyo winjiye bakwakira gute mu rusengero? Ni byose iyo ari ingoma ndazivuza ari kuririmba. Ariko ubu ngubu pour le moment muri no myaka nk'ibiri ikintu cyane nashizemo ingufu n'abantu bankurikirana, ikintu cyane nashizemo ingufu cyane ni ministère yo kuririmba. Kuvaho ntangiye gukora kuri album yanje maze hafi umwaka umwe n'igice ndi gukoraho. Wenda iyo album utarayigarukaho carrière solo yo yaje gute kugira ngo utangire ukore wenyine ku giti cawe? Noneho wavuze uburyo wagiye mu matsinda, uva mu itsinda rya Shemeza kubitiye hakurya urakomeza n'ubundi ndizera ko akomezanyije n'abandi hariya. Gahunda yo gukora wenyine yo yaje ite? Gahunda yo gukora nje nyine uburyo yaje hari muri 2018 nari mu bijyanye byo gusenga. Numva yuko Imana imagariye gukora zimwe mu ndirimbo nandikaga, yego nkazisangiza isi kabuhoka igakira. So maze kwakira iryo hamagarwa nahise nginjiramo nuko byaje. So maze hafi imyaka 2 umwaka umwe ntanguye umwaka umwe n'igice imyaka 2 ntanguye. Yego. Indirimbo zawe umaze gukora muri carrière solo we nanje ndashaka kuba nziza batazizi? Hariyo ngiyo, hariho niyitwa tukubone, hariho niyo mperutse gukorana na Aime w'Imana hamwe na Bishop Douglas bo mu Rwanda. Iyindi niyo nakoze ejo bundi vuba. Iyo wakoze vuba yo baze kureba hasi barabona link. Indirimbo ya Ben murebe hasi mukande link muhite muja kuri channel yiwe mukore subscribe, indirimbo zo muzirebe zose muzisangiza abandi. Ndibaza barareba link hasi. Iyo nakoze vuba ndibaza ariyo link iri munsi. Ni ndarinzwe indirimbo nakoze ndi muri periode nyene sino ivuga ibintu birebire ariko indirimbo nakoze numva nyine ko ndi muri presence y'Imana ko ndinzwe n'Imana. Yego. Courage. Merci. Courage imbere ni heza gutangira ministère si ikintu coroshe. So cyane indirimbo ya Ben wereko gusora indirimbo nshasha bayirebe bakanze kuri link iraha munsi y'ikiganiro barayibona bakandeho. Tugaruke kuri iyo album yawe waruvuze. Album yawe watangiye kwitegura ryari, imeze gute, tuyitege ryari, yasigeze ikorwa? Album yanje nayitanguye muri 2018 à la fin, toujours muri 2019. So non, c'est-à-dire turangiza 2019 turi hafi kuja muri 2020. Niyo natangiye nyine gukora kuri album. So 2020 yahise hazamo covid.
ibintu bisa nkaho bibaye perturbe ukuntu bisubiye inyuma maze gukoramo indirimbo zishika kuri 4 so inyuma hasigaye izindi indirimbo zishika muri 3 kugira ngo nuze album yanje so ndakeka ko Imana ibishatse twega abana abantu dushaka ibyacu ariko Imana hari ibyo bishaka ndakeka ko umwaka utaha nkugiye nk'iki ngiki ushobora kuba yarangiye yose album. Yes. Kuri zino platforms dukoreraho twese hariho abantu bafite intego zitandukanye. Hari abaje gucuruza, hariho baje gutanga ubutumwa, hariho abaje bafite izindi ntego. Buri muntu n'intego yamuzanye kuri platform ivanye n'icakorera. Intego yawe ni iyihe iyo album? Uzabuje gucuruza kuko umuntu agomba kubeshwaho n'ibyo akora cyangwa niya ministeri n'ubundi kuri mu mutima ushaka gutanga ubutumwa bukagera ku bantu? So njyewe nita umuhamagaro sinari niteze inyungu nimwe iva muri kino kintu, kuko inyungu ya mbere ni ukumva umuntu runaka wabuhotse wakize kubera ikintu nakoze. Iyo niyo nyungu yanje ya mbere. Ikindi inyungu yanje ya mbere niyo kumva umuntu uhindukira akaza kuri Kristo cyangwa se umuntu ubohoka mu buryo runaka. Ubushize hari umugore wamumagaye, umugore ukiri muto nyine ukibyara nka vuba cyangwa afite nk'abana 2 3 aramamagara ambwira uburyo ki arwaye umugongo. So kenshi iyo yashizemo iriya ndirimbo namenye kuri umwizerwa, akambwira yuko ahita yumva umutima umugongo wiwe ukize. So izo njyewe niyo nyungu yanje ya mbere, kumva ko hari umuntu ki ibyo ndi gukora hari ikintu biri gukora. Yego. So nibijyanye nayo n'inyungu z'uburyo bw'ubushobozi, iyo siyo nyungu, sizo nyungu zanje za mbere zanzanye muri ministeri. Ni ya ministeri iri kudubiza muri njyewe gikorwa cyo kwamaza Kristo. Yeah. Noneho Ben turi kumwe, murabizi ko Joyful TV Entertainment korera Bujumbura. Ben ari Bujumbura. Yeah. Abantu bakeneye kumwumva, bakeneye kumubona live. Noneho hari ukuntu abahanzi muza muduha ibintu mukaduha bike bikakubera ko taba turi kumwe, tugahura namwe kuri YouTube, kandi kuri YouTube ntima muri ku uploadinga buri gihe cyose. Ben ari Bujumbura, ko taratangira kumubona mu ma evenement bimeze bite? Ese nundi aracari muri zo gahunda za album mu ma evenement si cyane, cyangwa tumwitege n'umundi ko mu ma evenement twaduhura nawe tukishimana nawe nyine akatugezaho ico umwuka azaba yamutekereye? Ndibaza kuva ntango ino ka Yesolo ndino kuva ndino nta bintu by'ibitaramo ndataha, nta bintu ama evenement runaka ndagendamwo. Impamvu imwe cyangwa se nta ministeri runaka abantu bari kumbonamwo. Impamvu ni nuko hari projet mfite ari zino za album n'izindi projet zindi umuntu aba ari gutegura zijyanye na kino gikorwa ni igikorwa gisaba umwanya no kwicara no gutuza. So nibyo cyane hanini ibintu nk'ayo mwanya ndi gutegura. Ariko umwaka utaha kabisa abantu bazombona ndakeka ko nzo mu mwaka utaha abantu bashobora kuzombona. Ubone nyuma y'ukwezi kumwe ku mwaka usigaje ukwezi nyuma y'iminsi 30 ko hagati gutyo cyangwa se ariko kwezi kuza umwaka uzabugeze kure nyene, uzabugeze kure kabisa. Abantu bakene kuzabona Ben bazabaza Ben ko uri hano ntago turi kukubona, uri mu wiki cyo gihe nazatangira kumbona cyane. Abantu bazatangira kubona na album twizere ko bizaba byakunze. Udusezeranije ko kugeza igihe nk'iki ni nka rya sezerano gahawe kugeza igihe nk'iki album tuzaba tuyifite cyane, tuzaba tuyifite, kandi ndizera ko uko izagenda ikorwa tuzaba turi kumwe. Bakubona kuri chaîne ya YouTube yawe, kuri Instagram, kuri na hano bakubona kuko ni muhira uje ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Uzahora uvuga ibikorwa byawe buryo bimeze. Ben, niki wabwira abantu bakurikirana ibiganiro byacu cyangwa akaba yokurikirana kino kiganiro cawe adatahura neza iyo ministeri yawe cyangwa se ubwo bwami wowe ufite muri wowe iwatabufite, atarakira ubwo bwami muri wowe, wamubwira iki? Ushatse kuvuga ku muntu utaramenya Kristo? Yeah. So ku muntu utaramenya Kristo kabisa ari kunyagwa
nubwo ko ari kunyagwa kubera ko buri amahoro n'umunezero umuntu agira muri Kristo kandi hano yabibonera hari igihe twivuga ibyo bintu cyane kagira ngo ni ritme n'urwenya rw'ikintu tubona tuvuga buri ariko nimba arano hambere ho kuruhukira ni muri Kristo hano hanze barushe foreign barushe tugira inshuti zikijwe n'idakijijwe ariko ari tandukanye ujya n'udakijijwe n'ukijijwe kuko barusha yeah so hano hambere ho kuruhukira ho kuryoherwa ni mu bwami bwa Kristo ni muri Kristo kabisa n'ahandi uri umusore hano hanze hari ibintu bidushuka byinshi ari ushobora kugutesha objectif ufite cyangwa se target kandi uri umusore uburyo bwo gukora yego singiye kuvuga ngo ngunze uburyo bwawe ushaka kuba ufite bwinshi ariko kandi uri umusore uburyo ntibubari ikirenga niki cyane kigutera imbaraga zo gukora kandi uri muri ibyo byose nyine bishobora no kuguca intege wewe ikintu cya mbere kintera imbaraga nuko uyu mugabo dukorera hemba neza hemba neza for real ndabihamya kubera ko ushobora gustrugglinga uyu munsi n'ejo n'imyaka yo ikaza ariko mu gihe uwo wamenye umuhagaze ukavuga ati Kristo niwe nakurikiye ibindi byose mbigize ubusa uyu mugabo azahemba neza icyo nicyo kintu cya mbere kiza kimbaraga kuko nzi yuko malgré mu bushobozi buke mfite mu bushobozi butari bwinshi mfite yego nkora strugglinga nta bushobozi iki ariko mbazi yuko igihe kimwe Kristo azompemba neza yeah ni birebire ndumva abataraza kuri uyu mwami bari muri esheke tewe ubwoba yego hanini kwaruku bazanira Ben mwibazaga Ben arahi Bujumbura arihe ko tutamubona murumva uburyo muzamubona igihe ateganya kuzatangira kwitabira ama evenement indirimbo ze ariko gusohora indirimbo nshasha imaze icumweru kirenga icumweru kimwe mugende muyirebe kuri YouTube channel yiwe yitwa Ben.m tuje hariya kuri YouTube subscribing twisabone abakoresha igifaransa turindire iyo album and then no my evenement hari ikindi kintu hari ibindi bitaramo uzukora ni ama session ama session of worship ni nkora yitwa Wifuza worship session nazo zirakomeje umwaka utaha pull on my session 3 nako zisanga zarangiye yego so inyuma hari izindi nyinshi nkiga kumwa kutaha nzokora kandi mu bihe bitandukanye so abantu bose bogenda bakora sabone kugira ngo zizaba abambere ukubikurikirana babikurikirane hani twara ku album yawe turayiteze twiteze indirimbo shasha kandi twitege ko uza mu evenement vuba none tukakubona live ukakomeza kandi ibindi birebire kwara kuguha ikaze no kugukomeza kubana nawe mu bikorwa tunakubwira ko tugushigikiye imbere ni heza cyane Imana izakomeza ibemo tugana ku musozo ubu nyine uhuye n'umuntu akakubwira ko cyangwa se akaba yitezemo ijambo rimwe umubwira rigahindura ubuzima bwe ryaba riri dusoza man nzangurikana ibiganiro byawe byose ufite tubazo ni ijambo rumubwira rikamarira iki rigahindura ubuzima bwe okay rigahindura ubuzima bwiwe ijambo no mubwira rimwe rizima nuko yo kwiha Kristo wese ico ni kizobasha guhindura ubuzima bwiwe kwiha Kristo wese apana bice apana bice wese gende mwihe Kristo muhindurirwa ubuzima yes akindi bakoze merci kuduha ikaze twagusuye mu rugo watuzimanye watwitayeho umugisha and then ibikorwa byawe bakomeza babikurikirane n'ubundi cyane barebe link hasi bakandeho baje kureba indirimbo yawe nshasha banahita banagufollowing bagusaba basubscribing kuri YouTube channel ushaka gukurikirana kuri Instagram yawe witwa Benjamin Manirakiza Facebook ni Benjamin Manirakiza Twitter ni Benjamin Manirakiza kana kuri FB abari utu video twiza ndabona harimo video nzanshira uduce twa session n'andi magambo y'Imana wakoze cyane Ben tugushigikire kandi tugutera intege Imana iri kumwe nawe kandi merci sana ku ikaze abakunzi ba Joyful TV Entertainment wese wewe urebye ikiganiro kandi wanakoze subscribe hano genda uyikore no kwa Benjamin kugira ngo tumuteze imbere kandi dukomeze dufatikanye nawe mu kwagura ubwambe dushigikire impano afite
kuko tutanayishigikiye Imana yayimuhaye zayishigikira cyane so mwakoze cyane Ben wakoze cyane ijambo ryanyu musoza ijambo rya nyuma no kubashimira ikindi no vuga ni kubabwira ko mbakunda kandi ko ibyo mfite ari ibyabo kandi Imana ikomeze umugisha murakoze cyane Imana igumugisha murakoze cyane